Dear colleagues, let me finish with the only word in Maltese that I know. Prime Minister Muscat, bara. Poplu Malti, aħna ma'kom, ġustizzja galdaħni. Politiċi Franċiżi, Ġermaniżi, Ingliżi, Griegi, Irlandiżi, Taljani, Spanjoli, kollha b'kundanna ċara għal gvern ta' Joseph Muscat, kollha b'appell qawwi biex il-Prim Ministru jirreżenja issa. Dan ħareġ minn dibattitu li seħħet tlieta fil-Parlament Ewropew fejn tkellmu fost l-oħrajn l-MEPs Maltin Roberta Metsola u David Casa. He must resign immediately if my country stands any chance of moving forward. This must be a catalyst for change. We need a new rule of law mechanism that looks at the situation in every member state, and we needed it yesterday. Metsola fakret li Malta mhijiex Joseph Muscat u l-bidla trid tibda minn issa b'riżenja immedjata tal-Prim Ministru. Irreferit ukoll għax-xibka ta' kriminali f'Kastilja li qed issib il-protezzjoni ta' Joseph Muscat. David Casa min-naħa tiegħu talab skuża għal mod kif aġixxa u għadu qed jaġixxi l-gvern ta' Muscat. Illum u jistħi mill-klikka ta' kriminali li ħadu l-gvern Malti f'idejhom, jistħi li l-istituzzjonijiet ta' pajjiż m'għamlux xogħolhom, jistħi li qatlu lil Defni Karwana Galizja. Qumu minn hemm u proteġu lil poplu Malti u Awċi. Aċċertaw li l-istituzzjonijiet tagħna jkunu fuq in-naħa taċ-ċittadini. Il-poplu Malti u Awċi għandu dritt għal dan kollu. U jinkburi illi flimkien ma' Roberta ninsabu mal-poplu Malti u Awċi. Kburi illi jimparti anka minn din il-familja hawnhekk illi dejjem f'dawn is-sentej kienet favur il-poplu Malti u Awċi. Intant f'dan l-istess dibattitu sar intervent mill-MEP Laburista Mirjam Dalli li fil-Parlament Ewropew qed titkellem differenti mid-diskors qed isir f'Malta minn sħaba. Dan għaliex hi qed tgħid li l-protesti fit-toroq huma paċifiċi u qatt mhu se toħodha kontra dawk li jagħmlu dimostrazzjonijiet. Reports continue coming that supporters of the Socialist Party in Malta are intimidating and deriding civil society activists and family members of Defni Karwana Galizja. One socialist minister has actually said that activists are acting in a provoking manner. Is this an acceptable statement to you from a minister within your political family? Answer that for 30 seconds. Sure. I have always been in favour of protests that are peaceful and non-violent. I think this is something that this House agrees to, and a lot of protests have been going on, and I do not find myself comfortable condemning any protests that are peaceful whatsoever. There were also sit-ins in the office of the Prime Minister. I think that goes to show that protests are being carried out and that they are being carried out with all due respect to the process. Fl-istess waqt, Mirjam Dalli ddefendiet li l-gvern ta' Muscat u donna kienet aktar moħħa biex tfakkar lill Parlament Ewropew li bħalissa għaddej Alġirja l-leadership tal-Partit Laburista u flimkien ma' Alexa Saliba, Josien Kutajer u Alfred Sant kienu l-uniċi MEPs li ma komplewx ma' l-għajta tal-pajjiżi kollha dik biex Joseph Muscat jirreżenja issa. Anzi, Sant biddel id-diska u spiċċa jiddefendi l-gvern fil-waqt li Saliba attakka lill-kollegi tiegħu. Niskanta illi illum il-grupp tal-IPP uża enerġija kbira f'dan id-dibattitu. F'dibattiti oħrajn fejn pereżempju jkun hemm dibattiti fuq l-istat tas-sadna tad-dritt fl-Ungerija, il-ħeġġa li qegħdin turu l-ġurnata tkun ħafna u ħafna inqas. Qalbkom taħraqkom ħafna u ħafna inqas. Waqt dan id-dibattitu semmit aktar minn darba l-iskema tal-beħ tal-passaporti f'Malta li skont ħafna mill-kelliema qed titfaddel ikraħ ieħor fuq pajjiżna. Saħansitra MEPs soċjalisti li jiffurmaw parti mill-familja Ewropea tal-Partit Laburista iddikjaraw li Malta hija simbolu tal-korruzzjoni.